Sempat kepada subhai pi borok perlok baik jangai ke belong kinong page kinong support barat ba jong ni channel jengi. Te ke topik ke bangko aban le ke por ba klimat ke ba menta kalong sipang ki sipungut ki kentai. Ki belong ki sakri ki ba kraw bat kinong ya thu lupa ki barat ba ki badon haka bible. Nomor ba ke yo ko dei ke yo jong ki kentai le ni ta ka woman week bat ke woman sunday. Kum tang ai ku blai woman week but woman sunday ya filang baro kerteng ke batang mat ke badan bor tang jong try jing Jesus Christ. Hoi kum bakalong katayo ko bakarpang jong ki kun kentai jong ke balang kum tang ngaru ke ni ke bor ba klimat ke bamenta. Ngaku ai ke ban pen ken mau long yi baro sepang ki kam ki bakrau bat ki jing trei ke barat ba ke ba ki kun kentai ki jong oblai ki la le nadu ke bor ke ba mensua kata ke baldon hapok ke testament ke barim bat ke testament ke batamai. Itu mentang ya poin nak cerita ke bentah ke ba ngasiam tang kom ba si pongut ai ki kun kentai ki jong oblai ke balong ki cakri ki barat ba ki balong ru ki nong bisar lane ki nong yatu lupa bat kum kita ki nong yalap ye khtin ke jong oblai ke baningkong kameri ke balong ke kemi ke jong Jesus Christ hoi latip ye ka kum kata ke beriu ke bakok ngu ya oblai bat ke badap de jing snurit ha ke ba angel ke berir lawan ban pau hakmat jongka bat u layathu yaka ba kan sapun yu khun jong ublai bat bakan khot kerteng yu Jesus Christ kum ta ke meri ru kala jubam kala ong bangalong tang ka chakri ke jong utrai ai bagi kitin ke jong utrai ken long hapok jonga ha ka bangila ban syam kum no gospel jong Lukas kul nong ka baningkong bat ke khot ke balai phupra hot kala pen ko ngu bat pediang ye ke jing khot ke jong ublai wat la ka sung thu ba ka nyi kundu sibun ke jing kren ben na kaliang ka imlang ka salang bat ke sinong katau ke baar ke star ke balong kum kata ke kentai ke basulur bat ke badap de jing start long ba ke star kala duai hadu lai singi lenter hachua bukan let banyak kendu ya utau sim ha ka ba sum la khot so bhala ni pediang ya ka hapok jong ata kamera jong sim da ka ba IT bat bu ya ka jong jing im ha pedeng ke jing ma na ka benta ban penlai im ya ke jaj ben riu Israel ke balong ke jaj ben riu ke jong ka laong bakal pelun kami ke jing start jongka bat hat madan ye ke jing temu basniu ke jong Haman nak bantaban penhiar keput ban penyap ye ke jat benriu Israel barok henry ke jing lan lade ke jing IT lut jongka star laong ba kala job persya ye ke pelan ke jong Haman bat kumta ikun Israel ke la yo ban lai im nak jing temu ke basniu ke jong Haman ha ke bangila ban sabut kumna kitab jongka star ke lenong ke basau bat ke dikhat ke bakat riu terter kebalai ke Deborah kalong kum kata ke beriu ke bayang na ke benta kum kanong yalam ke bakrau bat ke beriu ke ba skam ke jingai ke Deborah laong ba kalong kum kata ke mahadai ke balayalam ya kari Israel syakatma persya ya kinong kanan ha ke ba kalai tu lupa ru bakin yo ya ke jingjob wat ha ke ba u sipai behedu jongka u barak ul artatin bakin job ya takatma bat susuru laong bakal sensar ka bor ka bukan zaman sim bat kelapan seluruh iki wei ban sanya skam ka pelan ke ba ublai udon nang tas ka pasau kahana latip yuka kum ka beriu jong ka jing duai bat ka ba ai tilut ira de so ublai wal ha pada jing long teman jong ka laong bakal yai duai so ublai ba un ai khun haka kum ta laong ba ublai ula jubab jing duai jong ka bat ul ai haka ya Samuel ubla kala long sendon kum usakri jong ublai hak tempel hak bangila ban syam kat kum na ka kitab ke baningkong jong Samuel ke nong ke baningkong ke dikhot ke baar penyau at pupra nang tas kebasan ka Mary Magdalene laong bakal long ke nong but basid raham bu jong Jesus Christ ke badai na ka sinong Magdala ke badan hajan jong duriau Galili kat kum nei gospel laong ba Jesus lapan koi ya ka da ka babe no iki nyawut ki ksut ke badan hapok jong ka badadu kata klipan laong ba ke jingum ke jong ka kala sendon bat hadin nang tak lalong kum kawe ni kinong but basid raham jong Jesus Christ bat ke balaya rap ru yu ha ki bobon ke benta jong kam yalap ke jong u bat dei maka baladon hajan jong Jesus ke por balasa nar phna yu bat ke basa ru hajan jong ke jing tab ke jong u bat ke dei hi maka ke balayo ining kong ru yu Jesus hadin ba ulami pat na ke jing tab bat ban le yitu sa ki we pat ki senran ke jong Jesus bat ke khana juga kalong kum kata khana jong ta ke beriu ke baskam ke jingai hadin bakal yo light ke jing te ke jing khum ke jong soitan nang tas ke ban riu ka Miriam ke de ke man ke jong Moses badu Aaron long badai maka ke badon bentah ke ban pelajim yo Moses
haka por bala lek berat bat bo yu ka sang hapok ka wa nai bat dai maka ru bala penbiang yu kinong sumar ya Moses nak benta ka khun ke jong Pharaoh bat hadin nang ta long ba ka Miriam kala long gum kata kanong ya thu lupa bat kanong ya lam jing roi aingu yo blai hadin bagi khun Israel kila yo lai nakari Egypt nang ta ka bah nyau ka Praskila long bakalong ka weni kiki Kristan ki beningkong ha ka babat utnga jengka kila le sibon ki kam ki bakrao na ka benta ka jingroi ka balang ha itu ki por kila long kinong khayi bat kinong china ying jan ki bajubut yo apostol Paul ha ki kam yalap ki jong u long ru ba kilong ki breu ki bakaloi banyarap bat ban hikai ki bala pelong ru sibon ki jing seng bat ka jing kenduk lang jong ki bangai ya ka Praskila latip ikam ka breu ka bastat ka baslur bat ke badon benta bat ke balano senyang sibun bha ha ka bede bat ke kam bat ke jing yalap ya gospel ha kitu ki por nang tas ke bapra ka Lydia long bakalong aweni kinong khayi ki bapau nam bat ke barus pa ha ka ba kitu ki por ke badai na po Tiatira bat latip ya ka kum kanong design bat ki ki mar ki bakham kordor bat long ru bakalong ke breu bawat ya ke jing sisa bat ke bamane ya ublai abau pol ola yalap ya gospel long ba ublai ola plit ya kedok nut jongka bat kelalong kaweni Kristan ke beningkong kebala kala Kristan hakari Europe kebang ngilak bansiam langi pulih kot kuna kikam tu ki bostar kuna ke bakat riau ki dekat bakat sau terter bat hadin beladap ban penbaptis ya ka long ba kai Lydia kala penpau ya ke jing le bha ke jongka ya apostol Paul bat kinong bot ki jong u dak ke bakhot ya u saying jongka man kapor ban penlong ya ke jing ya seng bat ke jing duai bat nang ta long ba ying jongka kala long kum kata ka jaka ya kenduk lang jong ki bangai hakaba kala ya rap bru sibun nak benta bantai ka balang ka baningkong po Filipi nang ta sakaba khandai ka phobi ka long kum kata kanong ya lam bat ka sakri ka jong ublai ka ba la ban sania hakaba opol la tho sithi jong ki nong rom ka nong ka bakhat riu bat ka dikhat ka ba ningkong terter Upol apostol ubatai ka kum kata kanong yalam hakabalang Hasan kri kabadon hajon jong kasinong Korin ula ongru bakalong kanong yarap ka bakrao hakaba kalai rap sibun ya uru man penpoy yak sithi ka joku sakabalang hapo room ka penpoy ka jinglong ka bahok jong ka kabala basanya kham tam ka kam ka jong oblai ka jingim jong ka phobi ka yang ka benta ka jingai ka jinglong ba bhai ya baro bat ka jinglong kum kanong yalam ka bakrao na ka benta ban kalsian rat ba ai ka balang ka baningkong nang tas ka pasipho bat ka bakadu ka Elizabeth ka tengah jong Usakaria ka balang ru ka kemi jong u Yohanes nong penbaptis latip ika kom kata ka breu ka balangki ka bom ton khun hadu karta ka ba lanang no toman jong ka Henry walah padang kata ka jinglong long ba ka Elizabeth kala yai ne scam ha kata ka jingai mat ka jinglong hok jong ka kum ta ublai ai ka kamba ka bat kala pun ya ukun jongka bat haba kamiri ke badon hapadang kajing pun kun kalet banyak kendu ya ka Elizabeth long bagi Elizabeth kala dam ya skor jongka hak kepok jong kamiri bat kumta la pendap ya ka da mensim bakhu bat kumta kala penbana ya kamiri kum kata kemi ke jong utrai Jesu hak bangi la ban samut kum na gospel jong Lukas kul na kabandingkong bat dekat ke ba sop huai terter te nam ta kan ikpor kan penkut no suang nengin se siam pat hak video Kumlai sibon ni pi berak.